Jirikinding rong hangarong amikar bison kro hem habit ingnar tongrai. Jintong lem sasai hemalong pong niang deng krung saya mai kangi. Lokimon sangha sorlo chingria mai pen ningkan esek amai pi kepadopon. Karbiang long life kelangara do ana pansitami abang Putin lapen ahem tuntin na pansitami Christmas ningkang sama kardom nang pajiriklo kardom. Tangte pinya da babirta long pen ilisami mirinahan sepi pinya bertang ton pen arjuponikta. Amring constituency ke parlo jirikindeng rong hang arong amikar bison krohem ajuopor habit ingnar wang pen tong pirai pusi berta ribdun long. Perangke atum ka humri da mahut krosang ho penang ke pachini dona tengke alang lila bang so hem ingnam ay ingnar ke pahenu pidam non pen ke phongnian no pusi nang pachini dun lapen labang so hem ingnam ay ingnar ke pahenu pialong phule phukok lapen ason kinang sot ahor mu pen nang an lukson dun lo pusi nang chethan dun correspondent jirikindeng pen samsing ti non nilikar jabadim lage jirikindeng a hithi pen te 2 kilometer sira e beng la son sedupo jirikindeng along jirikindeng pen kachikoy not arong hangarong adim lo labang so dim patowe habirang narwang amarla krohem posipilo labang so hem along ingnar wungrai lo labang so hem ingnar ke wungni litum han ahem phuna ke thana teng bodang te chu kidam tang ang ta iroi ni aplang ta me la so hem kim tang etrang tang epen habirang narwang se wungrai pose nil tum hanang pachini la ko puthot alang litum la so hem la so dim thot se ku kim thu se kiduje phan hormu hortar ta me chewan lo hormu hortar chewan de pen patoe apora dangke habirang narwang se la hai pena an hormu ta me phang ho pon lo la pen la pu hem bu ta me wung pon wang de lo lapen bison kro hin pen puthot hem ka chikim thujia phan karbiang la autonomous council along ke chari CEM Dr. Tuliram Rokhang lapen amreng constituency local EM Rina Terang pia phan kirap johang pon ake hai pi ilitum da jirikindeng long kacing hon EM sang pirina terang pi aphan pustame katuning riya bangke lahan lo nilipan nangrap dun tha pusi nilihin pen nang chuning rilo athe pining non kikimi aphan ta abar saita vedelo asi nang lipan pusita me nangrap pon ji lapen nangrap dun vek tha pusi nilining nang lipan nang chuning rilo jirikindeng ben sem singing ti karbiang long live Kidam tang mati jong ni phai in ko rai siar ni chinthong lem sa sai hemalong membership bank krihnia tumpen krung sai mai kang ni pon bang so mai long non head jong chairman ang hoi ki hai pon long sing kro a hin pen si mai chari pon si ada por phai ke ba por pen mai ching pon lo members do anatum chairman kimia phan la pen vice chairman Ronjit rong phar la pen lems chun bang dar sing hanse la pen joy sing phangcho tum karbia poho pen archu pon si mesen pen pachun pon lo la pen chinthong lems kapaching thur ponji aphan chinthong lem samai phua hin pen rara phan ka chuning ripon ke sang pen lok ke lem sing thuron e la si lem pen kove mensupi tharmit hanso arphek katiki a cyclem ponangchi pusi mai phua hin pen chuning ripon la pen chinthong lem pen kangpu pon karlitang sarsing bongrum LPM school tami ke pami senji aphan chingwai pon lo bangso mai long chinthong lem salong sai klem bang phu bang kri hinia tum che tong dun si RD do chot pen chingwai pon ulu kunchi pen hemari rong phar karbiang long lai aning kan wanga son thak si pining le thota duarbagori constituency ke parlo lakha hini dolamara bapuram tok bimati kurua kengri bapuram tok bi amay hongjai long ingdeng kep ke chok lokhimon sangha sorlo chingri amay atum pen che patiu pi ponsi ningkan esega mai pi ke pachun sayang deng teng pen ke dam tang mati jong ni phai kreser ke bar ni pen armu chireng ponsi ni phai inquire ni anke sorlo chingri amay atum pen se ke amay chipi pon seke amaya long ason asiki chipi pon therapy lokhimon aron alam kar cholun la pen chisik sepin pen lokhimon aron alam ke than hai huita chipate ponsi ke hai tuma phan nong e pajir pon adun thoki jut sima de ke dam tang mati jong ni phai inquiry siar ni asa yang deng teng pen sorlo chingri amaya tum pen
ni phai inquiry sia ni anabang ke radamai pi padopon lo ki pathik tanga sayang ding ateng pen ada por phai ki thoma por pen kurupo atum lokhimona na maphan kapang thir mithek pidet pen ada por phai ke pen mai chengpon lo sami pi rita eng tp ka chepa hem phi amai long chun bang pi sami pi usa eng tp pen si mai ki phalam thela pen alu hi ki deng asai ang deng pon lo mai long alu hi atum pen sami pi anima ki ling pi soarlo langchari in charge sami pi kabin rong hang pi ki phir ke thak in charge kare singnar pi lamet in charge sami pi romila timong pi sami pi tulomoni hanse pi sami pi romila be pi lapen penangan ki thekiding atum ta chitong dun mai long lokhimona soarlo atum non an bang so opir thelong thorong ki kroinang ji ke do ke thaga odadur ki charli pen warsai ka chipalong ponang ji la pen lokhimona nama phan ki kroi thi pen kardom ka cho thorom ke pang tang ponang ji hai hui kapachan ponang ji aputhak mai long che than che pare pon la pen lapu alu hi atum pen ta me jumesen alam thip than ponsi east west karbi anglong la pen arunachal pradesh pen ke wang lokhimona nama phan ke kroira atum aphan anta than ponsi soarlo chingria mai kilun ke kan ningarong me senten ingthir etpensi pachun pon Ini tu mana ladak sorlo tumpan esumar ke celana penceng lok hemrit ke sam si cepaklar cepang cinai ma lapen ke kipir ke thak kata kabe kosan si ke klem ke dam ponai ma echar lok han kosan si banpeng ponai ma epa epo phan kosan si banpeng ponai ma ini pingpu phan kosan si epa epo pen ke cepalon pon ke ma lahaya putha ka hin pen ini tum atumi puthat Mane baji kepen aku seke cipi pa bulo niltu. Batak so mai ipadu kon ate kila puelo niltu guru talpon ingtian sek ping tekang alam ati da alam keteng. Penil pusta mera pu. Ani kan mang stame solo tenang bang. Ati pare ate solo ke papan nang jiap kan. Ati kan kati pare la kenang so. So ni guru ping kalateng sen tentan pon te kan cimon pon bom jipwa. Ni ti ni tu bang so mai. News Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong District angkang Wothat Langso Municipal Board alo Karbi Langpi dolong adung het amtereng kacheleng atowar pialong kedamtang matijong ni phai inquiry siani Borpani Honda showroom ingpu pontanglo Ili Karbi akha edumta kaching thora sai mo ahin ke claim kedama phai nang bat bom tanglo Lason si lakha isi Dwaramla MEC constituency alo Wothat Langso long pusitame Hawarara dapan isi kijoy ke awar sai ke palong ji aphan pu matha ponsi WKAD Amri block amai phu Hemari Kro hin pen Borpani Honda pu amen earponsi showroom ingpu ponlo Bangso showroom kangpu ponalong aluhiaman pen Wothat Langso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang la pen Dongkamukam Ward Commissioner Jintu Terangari deng pensi ingpu piponlo Bangso long Wothat Langso Lem Chairman Barim Robinson Teron Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Singh Teron Wothat Langso Police Station OC Bipul Gogoi ZPC Nogong District Ahin Pen Kolpo Das Pen ke danglok penangan ke thek ding atum chetong dun reti Laso long Borpani Honda showroom ahem pu Hemari Kropen ke pachini pon ke nili ning ke matha pen ke pachun long apot ning arong olo lapen arnama phanta chorolo lapen kaddu kave nangke kroidun atuma phanta ning aklong pen chorolo atheli tum ladak kapaching thorji plote koson pensi kapaching thorji malake methang jongjung pen ke un e kaddu kave rat ilitum cheto nangji lapen nangka chekroidun nangji lason si nili phan pusitame nangka cheto lapen nangka chekroidun abang kedo anapen ajoksi fini ani lapusona sai pachun ponong lupusi Borpani Honda showroom ahem pu kro sangho pen thampong Chorupiglo arnam Honda Chorupiglo pen kaddu kave ilitum hananga support dong teman kami ningat suang penak terus di parlo. Nanti nili mathalo je ilitum ada kapacing thuri kulutang te koson pensi pacing thuri lagi mitang jungjung lapen nubek kamat hake ini. Kita do kabe rat itum ceto nangji lapen support tu nangji. Lason si nili panang support bang dolo. Nang cekroi dulu bang dolo si nili mathalo lapen apang sila bang so building bang so long lea hem tu kata nili jeruk piglo nili kamat ha Nili ningke hangat nih pedagang ini long dambo, alang nili panang denglo, nili sesuai dengan koran kata bolo, lasi naksi kaprek non nili tumcot kali, bah komane yang si ning hang bang du utang te nili long lah aku isi atowar dola, lasi alang kemantan dia atowar kaplang kunci, nili tum lah personal taksi non ke Nogang thok Guwahati Hujai Kampung
damnang ni tin pen dak mat silong po Wothalang sopen Protap Kathar Karbi Anglong Live Kidamtang matijong ni phai inquiry siar ni ada porphai kepen Manja Block Development asai hemalong nini aparman Azadi ka Amrit Mahotsav ningkaner kep seva Susan pen Garib Kalyan Ajamek Aliralon pen kitalon pon Bangso Jamegalong Government of India Ministry of Information and Broadcasting Central Bureau of Communication Guwahati pen patir piponsi matijong ni phai inquiry siar ni pen inquiry hini nini aparman Manja Block Development asai hemalong Azadi ka Amrit Mahotsav ningkaner kep Seva Suksan Lapen Garib Kalyan Ajamek Aliralon pen katalon pon Bharat angkang pialong aring ke lokmate British atum kikhibom pen pinangan det pi arad atum kisung chechak nanglo Labang so pen kidamtang pharo krisir kebra pli kebra troxy ningkan pai pai chikloni phai krep honi Bharat det British atum along pen hemprek longsi methanga det chari chalon ponlonglo Labangso ningkarong arani kaiki kachimatha thuverji aphan BJP ratpangria songpen Azadi ka Amrit Mahotsav Jamek pinanganani pen along dengpon bomlo Lason thak thak sikidamtang matijong ni phai inquiry siar ni manja long tami ningarong chipi pon pen bangso Jamek dengponlo Bangso Jamek along kilun ke kan pen chenglok lamkan lapen prek jam kachipatia son dengpon si mesen pen Jamek pachun pon এই ফটো প্ৰদৰ্শনীখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যাৰ বিষয়বস্তু হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ আৰু সেৱা সুশাসন আৰু কল্যাণৰ 8টা বছৰ আমাৰ এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত এই ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছে তেওঁলোকৰ আদৰ্শ তেওঁলোকৰ বলিদানৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱাটো লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা 8 বছৰত কি আঁচনি হাতত লৈছে যিখিনি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাবে সেই আঁচনিখিনিৰ বাবেও আমি প্ৰদৰ্শনীখনৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক অৱগত কৰাইছোঁ এই প্ৰদৰ্শনীখনত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰ্ট প্ৰতিযোগিতা লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াতে এই ৰাইজৰ মাজত মাঞ্জা অঞ্চলত আমি এই প্ৰদৰ্শনীখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সদৌ ৰাইজে এই অনুষ্ঠানলৈ আহি পেলাই আমাৰ মনোবল বঢ়াব সাহস বঢ়াব লগতে এই প্ৰদৰ্শনীখন News Report Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong Kheroni Farm IB along Karbi Anglong Autonomous Council Barim EM Rensing Bay pen Pherangkya Mai Kangni Padopon Pherangkya Mai along Alamthe MOU.TP Indian Constitution Amendment Klempon lo MOU pen kilonga cha kongdo an Karbi Anglong Autonomous Council pen pachiklem ponlong lesi state government atum kachipahem phuduna bangsi thekdon longlo Bangso hormuke chokche thektik lapen Indian Constitution arona tengkali lake Constitution aphan karkan lo Laso putha Karbi Anglong Autonomous Council abari EM Rensing Bay pen Honorable Guwahati Koralong PIL case pidam detlo Lahai hueja kong puthot Karbi Anglong Autonomous Council along Chewantulong etnangji pusi Honorable Guwahati High Court pen state Central Government upon so cause notice kedamtang matijong ni phai inquiry ni PF lopusi besang ho pen thanpon PIL number 70/2022 Central Government lapen State Government atum kewangji arkoi chiklo ni phai kre circuit angbong si puthot Guwahati High Court along la so lama puthak GP damnang po ইয়াত জিলা গঠন হৈছিল আৰু জিলা গঠন হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰে কাৰ্বি আংলং তথা ডিমা হাছাওৰ যি জাতি জনগোষ্ঠী আছে বা যি অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আছিল তেওঁলোকক অৱহেলা কৰি আহিছে এনেকৈ আহিয়ে 1971 চনত অসম চৰকাৰে এখন অফিচ মেমৰেণ্ডাম উলিয়াইছিল য'ত কিছু পৰিমাণৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলক প্ৰদান কৰিছিল সেইটো পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি 1979 চনত পুনৰ আৰু এখন অফিচ মেমৰেণ্ডাম উলিয়ালে যাৰ জৰিয়তে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ পৰ্যায়ৰ যিখিনি আঁচনি আছে যিখিনি কাম কাজ আছে সেইবিলাক ৰূপায়ণ কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলক প্ৰদান কৰিছিল ইয়াতে মূলতে কথাটো হ'ল তাৰ পিছত 1995 চনত ASDC KSA ডিমাছা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন আৰু এনচেল ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্যনৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ এলানি চুক্তি হৈছিল
Keroni pen Mohan Teron Karbianglong Live ตั้งแต่ปีนี้ดาวเบียร์ตะกี้ละปันซีกางตอนปันอีกหลอน